Voalohany da tonga eto izao zavosory telotsoky sy ny mpanjaka enda namonjy kongresy eto Fianarantsoa bonene malagasy fitambarane malagasy gn'ampanjaka eran'ny Madagasikara. Raha tonga eto ahay da ahay zavosoro mpanjakenda tabera zavosoro reny zavosoro ray ary izy koa olo navita tamy fitondrana io député ministre kanony zany io da makasitraka anazy zavosoro satria izy etokisany zavosoro ary mahatonga anay zao da miakany fitiavany zavosoro anazy mahatonga anay mamonjy an'ity kongresy ty fanapakevitsy fitondrany fagnarenagny tany gn'ampanjaka eran'ny Madagasikara. Vonina itoboko zanakay io tokisanay io avitanazy io madio kanony zany da manogna ahay da tapa-kevitsy fa ilasaky zanakay izay nitsotsongonay anazy mba isariry mbiralame namany da vonina zavosoro tetokany vato tapa-kevitsy ahy fa io gn'anay otoagnanay zanakay io otoagnasika loniky izy mba ho afaky soma tsara mba hitondrany Madagasikara indrindra Fianarantsoa mbola tsy nisy nitondrany Madagasikara Fianarantsoa mba io koa bala mba misy avao koa milamy tany mba io koa zany ilamy farity Fianarantsoa mba ilasaky izy io da mamafirasy anazy ebanameniny io mba ho tafavoaky izy matoky izy fa tsy lany igny fa voniny zavosoro telotsoky mba angatagna ame Zagnahary Serazany mba ho ambininy matoa misy gn'akisapaky voty nahazo fahatelo izy agnarany zavosoro telotsoky sy mpanjakenda fahatelo ka noho le fahatelo io zavatra mandeha amina saotra io fahatelo da matoka ahy fa efa lany izy amy fitondrana amin'ny fifidanany agny oavo zao fa fahatelo ame filarana saotra tompo.